Budimpešta je uvijek dobar odabir za vikend istraživanje. Još ako uz to isplanirate kakav dobar koncert, nema boljeg. Novi dan, nova avantura. Danas smo u Budimpešti, trenutno kod crkve Svetog Mateja i takozvanog Fisherman's Castle, odnosno Ribarove utvrde. Sa Ribarove utvrde na Budimu imamo pogled na cijelu Peštu. Uz Ribarovu utvrdu i crkvu Svetog Mateja nalazi se i Budimski dvorac, poznat i kao Kraljevska palača. Dio dvorca nismo uspjeli vidjeti jer se odvija velika obnova za koju se planira da će trajati čak do 2030. godine. Paralelno se rekonstruira više građevina. Dok smo istraživali, zatekla nas je smjena straže ispred palače. Evo, nakon male šetnice, nakon malog odmora, idemo malo na nekakvu večeru, istražiti grad, vidjeti malo kako funkcionira metro ili tramvaj ili nešto, neki prijevoz. Idemo pojesti nešto fino za večeru. Ako niste znali, karnet od 10 ili 20 karata, svaka karta se printa pojedinačno, tako da malo ćemo sačekati. Za večeru smo izabrali tradicionalni mađarski restoran. Jeli smo gulaš s junetinom i svinjetinom te langošicu sa slaninom i sirom. Hrana je bila odlična. A nakon dobre papice, vrijeme je za desert. Što ćemo papati? Ne znam. A vidjet ćemo. A za desert imamo sladoled koji je u njihovom posebnom mađarskom tijestu. To inače možete vidjeti za advent u Mađarskoj i nisam još došla do tijesta, ali sladoled je odličan. Tako da idemo uživati. A došla sam i do tijesta. Korneta, tako zvano, ali nije kornet. Ovo je odlično. Danas je moj rođendan. I danas imam u planu malo obilaziti grad pa nešto ručati i onda malo odmor u smještaj i spremamo se za koncert od Skutera, zbog čega smo zapravo primarno i došli. Ali evo, moj rođendan se poklopio uz to i malo obilazak Budimpešte i eto, idemo uživati. Posjetili smo veliku tržnicu u Budimpešti, za koju kažu da je najveća natkrivena u Europi. Sagrađena je u 19. stoljeću i prostire se na 3 etaže. Na tržnici možete pronaći široku ponudu domaćih i uvoznih proizvoda, gotovih jela i suvenira. Čak i ako ništa ne kupite ili probate,
isplati se prošetati ovom turističkom atrakcijom. U Budimpešti postoje čak 2 tematska restorana inspirirana Harry Potterom i čudesnim svijetom magije. Rezervacije su obvezne, atmosfera i prezentacija genijalna, a i hrana je jako fina. Ne znam, ovo magija ili šta, ali mi smo se magično prejeli i bilo je prefino. Nakon restorana prošetali smo živahnom židovskom četvrti koja je prepuna ulične umjetnosti, barova i znamenitosti. Kafići i barovi jednostavno mame za ulaskom, ali nažalost ovoga puta nismo imali dovoljno vremena za zaustavljanje i uživanje u opuštenoj atmosferi jer smo se išli spremiti za koncert, a ovo je bila samo usputna atrakcija. Kako se osjećaš jutro poslije koncerta? Umorno, Ja. iscrpljeno, listovi ubijaju. God save the rave. Trg heroja najimpresivniji je najveći trg u Budimpešti. Ovaj trg posvećen je nepoznatim palim borcima u ustanku 1596. Uz trg se nalazi ulaz u gradski park koji nas vodi prema dvorcu sagrađenom u 19. stoljeću. Zanimljivo je da je ovaj dvorac najprije bio izgrađen kartona i drveta, pa je postao toliko popularan da je obnovljen kamenom na početku 20. stoljeća. Danas je tamo muzej poljoprivrede i nekoliko drugih zanimljivih znamenitosti. U blizini trga heroja u Budimpešti nalazi se gradski park i jedan lijepi dvorac koji smo sad kratko obišli. I idemo sjesti popiti pića, a usput smo vidjeli da se održava manifestacija, nekakav piknik i wine
Wine and Picnic, Rosalija se zove. Danas je očito vidim zadnji dan. Izgleda jako zanimljivo, predivan park onako za prošetati baš za današnji dan kad smo umorni već i nakon koncerta, tako da ćemo iskoristiti predivno vrijeme, toplo, sunčano, ne pretoplo, taman i malo istražiti ovu okolicu ovog parka i dvorac. Šetnjom kroz park pozdravljamo vas iz Budimpešte, grada koji nas svaki puta iznova oduševi.